دابینکردنا پێداویستیên jiyanê ji bo derbiderên Efrînê yek ji zehmetiyên koçberiyê ye ku rojenepê re dimînin. Dayîka Asya ya 66 salî bi çandina keskayiyê li kêleka çadira xwe hewl dide pêbarê pêjiyanê di nava şert û mercên koçberiyê de sivik bike. ما حشينا خورا چان ما تشتني خورا چان بام بعيشان بارتنا نمارن سوكي ما لا عرفين ملكي ما هابون زيتون هابون حنور هابون ميو هابون ام بي دوران دبين مشغول الشغلي داوري ما هابي موجود بدوجود يا موتن بدار تشتكتنا ئیسال ji par pirtir Efrînî li kampên derbederbûnê çandiniya zebzeyan dikin. Da ku berhema şitlên li dûra çadirên xwe çandine, wan hewceyî kirînê neke. خیره حشینه تنه بای نکا دلار بیه 1500 یا 1400 کسی میشه در وقت دلار بشینه هم که چون اجباری هم که آخ باخیل هر کدر هینن لبه داره هم که ها اشتها مزرعتی چوندی ما بندوری چوندن ما بیبری چوندن قلپی داد دارا داد ترکات ما چوندی معنی هم سبند بخل Ne tenê li dûra çadiran, her perçeyeke axa ku çandiniyê re dibe ew ve guherandine enkûr û bi awayekî hevpar lê zebze çandine. مرا بیمنو جنکی جیرانووا هم انکیرو هایا و گو خروبایه گو قذفه در لیکاتنه خروبایه ما داره گرد ما گو معنی قچک در نت جامعه نم انکیری ما رو بی ما تش چون بعجوننا بیبرنا نعنایا بعجون راشنا نساکر تش بهویا تش نوته کرین چه نخوشه درکت شغلتنه Veyrusa korona karê wan rawestandiye û nizimbûna nirxa leyreya Sûrî jî bandoreke neyînî li ser jiyana wan hêştiye. Derbiderên Efrînê ku kanîna kirînê li cem wan her ku diçe kêm dibe, çandinî ji xwe rakirine tekana hewlên rûbirûbûna rewşa aborîya ku alostir dibe. Newrûz reşa dengê Amerîka, Şehba.